Oh my God. Going to the rice farm. Here, my sister's home. Oh my God, I'm so late. My God, late na. Anong oras na? Alam na. Ay, nako! Yadi ka kaya. Pirayad to! Oh, mayroon. Magkano yan to? Siyempre, pangpapasakay ngayon. Magkano yan to? 40 lang. Yay? Anong lang yun? Yay? My God. Yan, ano ba yan? Ang bilis, ang tagal. Ang hirap ng asinso nito. My godness, bye. Busy. Yes. Hi, Sir Don. Oh my God. I need to rush. Because, hi, Kuya Dre. Good morning po. Oh, busy. Ay, nako. Magubaton. Morning. Hi, Jollibee. Good morning po, Sir Don, Kuya Dre. Hi, May. Oh my God, May. You're not May, sorry May, because you are underage, only 16 years old. Not allowed here the underage daw. It affects to my channel. Sorry po. Ay. Look at the river, the water. The river flows. Yeah. Thank you po. Thank you so much. Sorry. Oh my God. Oh my God, thank you for the likes. 6 people. Oh, shit. Well, every day I walk a lot. Sir Derek Johns, hi po, good morning. Sir Derek.
Thumbs up done. Thank you po, Sir Don. Hi, Michael. Good morning. Thanks po. Mike. Hi, Mike. Where are we going? I'm going to my sister's home because today is planting rice. Good morning, thanks. Buddy Moss. Hello, buddy. Oh my God. I have foods for the worker because they are planting rice. God. Bahagi na lang. Nestor. Oh my God. Oh, kangalay. Aray ko. Adan ko. That is why. Aray ko. Kahit pa ako'y bahagi ng aming karaan ko. Nandito lang ako sa Hi, sir. Sir Hazay. Kumusta, Sinta? Oh my gulay. Good morning, Mrs. Roll. Sir Fred, I'm walking. Oh my God. Yay. Aray ko. I'm walking po. I'm walking. What should I do? Yay. Aray. Wow, I couldn't tell you walking, haha. Terry. With ground
with ground. Yes. Ground. Oh, may gulay. Ay, maputek. Ay, ay. Maputik. Ay, ko. Hirap. Aray ko. Aray, aray. Aray ko. Nana, ini mo sa layhan. Wala ako magiya. Dito dapat. Aray. Dito sa balay niya. Bago na ang dalan. Bago na. Adi ko man aram. Duduno ka ng patanong baga. Sa CCF. Oo, hugas na lang. Aray ko. Aray ko may aray. May gulay. Maputek. Look at the ano. Aray. Aray ni. O may adalan man nga yan. Sinilas. Sandal mo. Napamakir na lang ulit. Baga na wara nga ni ho. Aray ko. Patay ka mo. Kasi sisiit. Nakiagi na lang. Kain mo dan manager may. Wara. Nagano nga ako sinanong. Yan. Pamarindalan. Pangalas 12 na ini. Ano to kasi? Ano ba yun? Sabi ni Mana Intang, pangalas 12 na. Tinapay na lang yung pangalas 12. Kay, makagugutom ang baga. Atap malang ya tao. Oo, atab man ko no, pangalas 12. Kay, gurutong. Aray ko. Bahala na, maano na lang. May drama na ako na ano. Aray. Aray ko. Oh, yadi ha. Kabalag ako. Nakalive ako. Asin na si Adjo Marian? Si Jo Marie tabi yan doon. Oh my gulay. Putik. My God. Aray. Aray ko. Aray. Aray ko. Aray. My God. Oh, maputik na. Aray ko. Oh my God. What should I do? My goodness.
God. Sumapotik na. Aray ko. Don't fall. Yeah. Not fall. Siya. Tired. God. May ano. Naputik. Sir Derek, Sir Fred, maputik. Good morning, Aquarius girl. Aquarius Cheryl. Hi po, Shamrag. Aray. Oh my kulay. Oh my, yeah, the mud. The mud. My God. Yeah. Oh my God. Aray. Nagralaylay. Makihugas ako. Tinapay lang. Ano? Lunch yan, ano? Karne? Lagaton mo? Yan ang kadarating namin. Ay, ka dali. Ayan, wala ako pa pero doon ang wala na 3,000 naman yung kanina natin, doon na lang kakabot ko. Nadhali ko yan. Nakasabi. Nadhali. Ito tatay. Ito, may kabulod sila, Idray. Kabulod niya. Malagyan sila. Ganyan pa lang? Kaya nag-ano sila. Papay ka ako, naging doon.
Ay, wara ako pa sa lubang kay Lafang. Look at the the bridge. My God. Look. Yeah. Yan. Lafang. Hi, itaas mo na pong kay masulod si tita. Di na ako malupa. Shit. Ate tala pong. Aray. Ay ka. Ikaw lang, Lafang. Ikaw lang. Aray. Ikaw lang ang tao, dide. Ikaw lang. Ikaw lang. Namahaw ka na? Ha? Ha? Namahaw ka na ng pamahawan mo. Sabi mo, siya ka mo si Tita Sila. Sabi mo kung may lighter. Ayan din, lighter. Ayan din. Hi. Hi, Sir Pat. Hello, Cheryl. Great boycott. Boycott. Yeah. Oh, Mike. Hi, Mike. Hey, Pat. Good morning, sure. I just woke up again. My God. My God. Oh my God. Oh. Ay, yari na yung si Kuya mo Tantoy. Ha? Yari nga yung si Kuya mo Tantoy. Oh my God. Ha? Oh my God. May bugas ka mo, Tantoy? Ay, salamat. Kaya wala ako pa kadara bugas. Kada maman. Paano man sa di Tantoy ho? Pahugas man. Kaya maluto ako. Okay lang. Pahugas man sa di. Kaya maluto sila. Kaya maluto sila. Opo. May ano dun mo, tinapay, may palaman. Marinig ini na, ano ho? Marinig ini. Digman! Digman! Thank you, 7 million. Hi, Pat. Hey, Shara. Good to see you, sister. Yes, she's my sister. Hi, Fred from Sir Pat. Hi. Hassan George 7. Hi po, ganito ka ba naglalakbay sa daan na ito? Araw-araw naawa ako para sa'yo. Yes, I walk a lot. Every day. Sir, my God. No need to awa. This is not exercise every day. Ay, nano? Bili naman ito, laplap. Bilin sila pong. Bili naman ito.
Ano ba? Ano ba itong nadarama? Maalaba ka? Banlaw. Banlaw. Wala pa tube. Ito, pauna ko muna si Pantol. Naghugas. Nagalit ang isda. Sino dito ang nagtaranong? Nagtanong si Ruben? Naputo sila. Ang mag-asawa na nagurang. Sino nagurang? Nanay, tapos si tata. Tapos si Ruben, mag-asawa, siya Sergio. Kaya, nag-itay. Bata na yan ha. Marites ha. Amot kumakakuha ito national ID. Uy, ito nga ni. Himod ko. Ito nakahabol ito kahapon sa number. Kaya hanggang 60 man lang ko na. Ay, tabunon siya. Abot siya. Kaya kahapon, may nagkuruha. Oh, taga-iba na lugar. Dili, taga dito man lang nagkuruha. Iba na na. Para sa ano na baga pagkaaga. May number na sila. Oo. Yung nakabot kini ba kahapon. Ang term yun. Sa nag-aratab. Purpose year siya. Mga kaipuhan ha. Oo. Kaya nakuha kasi national ID. Tanggap na. Every layover in Manila is minimum of 10 hours. Huh? I told you that. Fred, I've been